Zulai ni som pasari ni ngani kan lo thleng vele ta khovel thu thar langsar han puan tur hi omnual maya maro chu puan sailu tu khian chuan anin ompal ve thaya news dang update jok boi pui turin hun kan mozel box hi wangin thui lu tuk lo hianin minute som atanga som panga inkar hian ti chuak taila ole tunlai chu traman Russia nor atum na hianin mi pui ngai ven a hlo khop maya khovel mi pui nan ngai ven me kania chu ammalak tumna NATO ina ma lak tumna hian India pok an tel tat maya hei hi ngai tha thai ani lo India me puina kan hriat chian hi ngai ve khop mai kan hriat angin Donald Trump chuanin President Putin chu Ukraine a be mek na hianin inka hai nei tir tur hian malak na kalpui ani kha kan puang ta fo maya a malak na rang hi hlo cham chho zel maya tuna hianin thaza ya ma alak na chol sarin thir kut mangin ma ala chho tan ta tuna hian Trump chuan NATO mangin Ukraine chu ral thuam thon turin ro manna asiam tamup mup maya chu mai ba ka economy sanction lian tak mai mangin Russia chu normang an natum tame kani hemi chungchanga malak na rang omte enge ngonga nei zel don ti te chu tun truma kan thu pui ber turani tuna hianin NATO hian secretary tharran na ya Jan Stoltenberg kha chol ta tuna hianin Mark Rutte chu NATO secretary haron ni chho vele ta sanele somni pali top lama tang khan ni tranin tuna hian mathar lian jok le kho jok alak chhawan tum ta tuna hian NATO secretary general thar Mark Rutte po hi aron khong chho viau maya Donald Trump khanin president ani hlim khanin NATO phatsan ang rengdo khanan langa achan ber chu Ukraine ta naral thuam thon belatum to lo wangte tin American mi puina chian pek kling khom chumi indona atana Ukraine puina atana dollar lu le ding on tam tak luang ral kha Trump khan tha atilawa maro chu atumanga thila kaltak lo wang hianin Joe Biden a sul nu chu aron zo vele don ta ani ber mai chu tianga Donald Trump an inbiak na dokana Russia nor tom ani theina turle inbiak na dokan lama Russia nor nai ani theina tura tan tuna hian Ukraine chu chakzoka tran puya tum chhota ani ber maya Ukraine hi atran wangor ngor ni in alang lawa hi athu soya po Trump hian atar langa tran bik ka nei lo ti khan Trump khana soya maro chu tuna hianin Putin a hianin inbiak na dokan aron kil theina turin normang ananga ni ral thuam manga ti mang ananga ni ti hi Trump-ril ron ni le tamekani he wang hianin NATO po hian phur thar hle maya an ho tu pa ber US suan an malak na ron thlop chhole don ta ni an hriat wangin an phur thar hle mai tuna po he ni min loka po khanin NATO secretary chuanin Mark Rutte chuanin ram pathum India Brazil le China te BRICS ram zinga mi te khan nia India Brazil le China te churon vodur dur mai Russia economy hi inti thazela ni chuan Russia insum don pui zela ni chuanin sanction na takin tok dona ni ti in NATO hroi tu chuan India a vota khur mai le kan pu modi te hian engang takin nge an chan le don he thu kan ti chu thleng hi chuanin India hian la chang let lova India External Affairs Minister patluak thazet mai S Jaishankar te hian engang takin nge NATO hi an chan let vele don ti chu thil hriat chak om takani ole NATO chief chuan Donald Trump an ni somnga chunga Russia chu inrem na kong zong tura ati chumi ni somnga azo hnuwa chuanin na takin Russia chu hrekani don tia apuan hnuwa hianin NATO hruai tu chuanin thuro rum takaron chak chuak vele ta Russia bungrua Russia thil thon chualei tu te chu tiang chu secondary tariff 100% antok ve don ani tin aron soi ve ta khur mai le NATO Secretary General Mark Rutte chuan Brazil China India te aron vawa Russia ne na sum dona in kalpui chun zom zela ni chuanin secondary sanction in tuar don nge ni hi in tuar nge don chu wangin in en fiaro tin aron vau Rutte hian he tu hi President Donald Trump an Ukraine ta na ral thuam thon tura puan atangani khata asoyania US Congress Senator te ma Donald Trump khanin ni somnga chung remna atan Russia chu hun kan pe chu tianga omlo chuanin Russia ina abungrua a export ang chi leitu ramte hnena secondary tariff 100% Russia sumdon puitu te chuan an tur don tia asoi hnuwa Mark Rutte chuan he thu hi aron thar tho velia war takin aron puanga soinuama ti khop mai Rutte chuan heng ram pathum te habik takin
ka cha du cheu ni tuna hian Beijing tan New Delhi tan Brazil tan president theute hemi chungchang hingun takin lo en fiateu a chan chu hei hi intan inram tan hong lian tak om thei tur ani tlat mai ti in thu thar the dar tu te ma soya chu wangin khonga in Vladimir Putin a hi phone call in bia ula biaklatna mangin beteu remna zonga in biakna akal pui theina turin chu tiang chuan lo dor teu a chan chu tiang ani lo chuanin Brazil India China te chuan na takin sanction in tur don ani ti in na soi Republican US Senator Tom Tillis chuanin Traman ma alak dan tur apuana wangin a faka ma seni somnga chung hianin boruak tha a her chu manarin lo thua soi Putin hian ni somnga chung chu indona ne na chang turin man atum mai thei zoka ani lo le remna thulung pom don ma se din mun thazok le chan thazok om man atum nge yang ti in foreign policy expert te le military expert te chuan an soi ve bokani chu wangin voina hianin Ukraine din mun hi kan thlir tur ania ni somnga chungin engthil po a thleng thei ni lokna engpo chu table a chop chu anianga chu kan soi ho tur ani Rutte chuan remna zonga in biakna amonom zonga in biakna tura hen Ukraine din huna that theinan European chu tiang chuan kong a zonga ni ati Trump nena anin remna noya chuanin tuna hen US chuan Ukraine hena ral thuam air defense chawni lovin missile thaber po an thon don ta a European ramtang rual tena an thon chua tural thuam hi tam hem takania massive supply anti hem maya chu engral thuam nge European hen an pek chodon hi chiang taka tarlan lani lo ma sela Ukraine mason pui theina tur khop ni a soi ania engle khole Russia hian engtin nge a chan le don hi hria talani lova ni somnga chung Trump chon Russia chu hun a peta chu nia hemi hun chung hianin Russia hi hne mana tum don nge inbiak na polo se chan thazok changman turin indona mathar haladon ti te po chu mucha kom tak chu hani hrim mai ome Ukraine tan hian long range missile sei ho ani MT zona changin Mark Rutte chuan defensive le offensive lamaral thuam po Ukraine tan hian kan chop chuak ani chu wangin ral thuam chi rang a om don ani mase ni min khan Trump nen hian President Trump nen hian chip chiar takin kan soi dun lova hei tuna hian Pentagon in ruam hanaron siamangin kalpui ani don ani ti in NATO hruai tu chuan a soi Trump khan NATO hianin anral thuam nei entirnan air defense angte Ukraine a thon phot se chumi hno khana tur chu US chuan apele mayang ti khania US defense industry atanga siam chua ngak tur chuan emo US stockpile atanga thon ani don chuanin huna rei deuh dona chu tuna Ukraine hena mo to ni sia chu wangin NATO hian an thon photanga US in an thon ai chu apele mai turin anin rem ni in media tam tak chuan an tar langani video phasa khan kan tar lang jok towa air defense angchi Patriot air defense kha som pasari borvel Ukraine tan thon phot an tumani kha ole NATO hruai tu in Brazil China India te khatiang khana ron fo tamaya Russia in thopui zelani chuan Russia economy ti chak tura an oil le gas in la lei sak chun zom zelani chuanin secondary tariff 100% in kan vom don cheuni tia soikha India hruai tu te ngai dan hi hriata chakum khop mai engponi se zep na kemo Russia economy ti chak mek tu chu India China te hi abul pui pakhat chuan ni khotlang hole nei to tangrual ram te hian Russia tanga an thil lei oil le gas te tiang khan an han top sana economy an hreka Russia chu chaw mai tur anga ngai ni lai na ma ro chu belte phai theilo an nei nge nia chu tiang chuan an economy chu a chelei thei der lo achan chu khovel mi puiza asom thum chuang omna India le China tena andor reng wang ani mai andor reng wang hi ni pakhata kin Russia hi sumdon na lama hian mi anileng ani biak lova discount in tiang khanin ret man tak khanin atok tara chuwangin ram re thei ram thang mek ang chi te South Africa lama tangpon tiang khanan rondor ta hum maya discount thatak main Russia chona siama chu India po hian chumi discount chu India po hian manhla ti takin a lei ta hem mai ni chu tiang bokin China poina ma aya warin alaya India po hian indo ma a lei a in indo nuwa Russia oil gas a lei hi apung bokani chu wangin
Russia economy hi chu ti maya che thei kha ani talo hrim ti na hani chu wangin khotlang ho hian an hrek ve bok ma sela India China tena anla dor chung chuanin Russia economy hi chemai thei ani tak lo wang hianin tuna hian nei to chuan Russia Ukraine le Brazil te BRICS member te abik takin an ron vota ania Russia hi sum don pui tawh suh ti in an ron vo khur mai mandeu khan han tin ni kum masa borvel dei to khania tuna India Foreign Minister S Jaishankar Khan India chona du doranga kan economy ti chakna turle kan mi puita ma khonga in India chuan man zo ka thil leina tur hriani chuanin chu tiang chu apan zelang ti khanin khotlang ho lo kap zo to tuna po hianin NATO in an vo wang mai hianin India hian Russia hi ador lo pha arin om chuang lovani ole Russia India engtin nge Russia economy hi India hian lo ti chakte reng ni hanen ho lok tiang Moscow in Ukraine be pui thlak na akal pui kara khan Russian fossil fuel laglu India chona tipung sotani kha Russia in man zo ka India hena apek wanga nia Khovela oil importer lian ber pathum na India hian kumsang hele somni pani khanin Russia atanga oil ma alo laklu ain alet somzetin sanghi somni pani khana tipunga akum lea alet ni zetina tipung lea chu tiang chuanin Russia chu na sa takhena dora ni mai kumni thum kalta tangkhan India in Russia atanga lung al thai kola laklu hi alet thum zetina pung bokani chu tiang chuan India hian a dor war so hi ni maya Putin na war machine siam na tur hi India hian a tumpui ve char ti na ni mai ome India in Moscow and in zomna ngetak anaya stable and friendly chu amma ai chakzo ka kalpui ni chu tiang bok chuan oil laklu po tamzo ka kalpui ni thu alo puang to bokani kha India Prime Minister Narendra Modi khan Moscow Russia President Vladimir Putin kha thamasa khan alo kom to Kremlin chuan South Asia power India na insum don ton na ti punzel ti belzel atumani ti in Putin khana soini tutiang ani chuanin khotlang ho du thu sam Russia hrek chau chu thleng thei don lo ti na ni ber mai Kremlin thupuang tu Dmitry Peskov chuanin security lama India nen hian thodun na thatak an nei ba ka sum don na le economy lama thodun na chaktak kan naya mutual political will a ombokani ati India hian khotlang ramte ne na injom na ngetak nei tum ve tho boka Cold War lai tang to khan Soviet Union le India chuan in defense le trade tan strategic partners an siama communism atop nuwa po hei hi chun zom zelania kum sang ni khanin Putin chuti lai Russia president chuti lai Russia prime minister ni lai khanin New Delhi kha tho dun na kha puana nia New Delhi kha tho dun na thar kha puana ni India hi Russia defense industry tan chuan market lian takania tun hnai thleng khan alian ber polalani kumsom hnikal ta chung khan India hian ral thuama leizinga za asomruk panga chu Moscow in a supply nia avain dollar hlukla ding on somruk borvel zet India hian Russia tengin ral thuama laya hei Stockholm International Peace Research Institute sibri na an chin chia danani Russia sipaiten Ukraine an ron bei nuwa khanin Moscow chuan khotlang ramte dodalna umpelna tan India le China in lai chinna thuk zo kena kalpuya Kremlin chuan New Delhi tan oil te lungal theite fertilizer te discount bon takin alai tira kha India po khan nar thei bik lova amma aya warsavin Russia bungro chu alai ta ani kha hi China po ni chia boka chu wangin Russia economy hrek chau tuma mala mek tu khotlang ramte chuan India le China te Brazil te tuna hian an mil lo han ti la khotlang ram ho ina Russia hrek chawan tum omjanei lawa siam tu chu heng India China Brazil te hi an ni miaw mai sia chu wangin Russia nen na sum don an kalpui chu ti top turin nei to chuana vota mek ani hi tuna hian Russian crude oil leitam ber tu chu India kan ni tareng mai April thakhan Russia na India rama crude oil a thon chua chu record tharani ni khata barrel makta duai ni point pakhat zet Russia khan India crude oil a thon lutani India rama Department of Commerce chin chia danin nikum khan ram panhi te insum don ton na record san ber hun a thlenga dollar hluk la ding on somruk panga point pasari vela thleng man
mase sumdon na hi Russia du zong in nasa takin kalpui ani da India chuan bungrua dollar tluk le ding on samruk pakhat point palimana la luta oil te fertilizer te lunglu te thirlam chi te po ala lut bokani India Foreign Minister Subramaniam Jaishankar chuanin mei thla a industry conference anaya khanin hunrai tak chung Russia hi political emo security lam hoi zong in kan thlir kan tho pui ni churam chuan marlam a hoi chho zela economy lama remchang thar economy lama remchang dang chutiang chuanin kan dap chuak zel boka kan sum don na le tho ho na a hian kan sum don na le tho ho na hian kong thar bung thar le ma son na thar kai chho zel ani hati Russia atanga oil man tlom zok laya inrem na India le Russia hian an siam chungchang a hianin khotlangram te chuan nasa takin India hian soi sel thrin ani kha New Delhi in ral thuama Moscow arin chan wangte Moscow oil le gas wartak mai India in a le chhozel te po chu khotlangram te ngei atling chhota mek French Institute of International Relations a Indian Foreign Policy zirchiang tu Alexei Zakharov chuanin thlama sakan paper New Delhi hian Russia le Ukraine buaina kal chhozel tura hian kongpoi mo tak sial tu ani thaya New Delhi chet dana zir hianin anma hun hian omza thui taka nei ni in atar langani Moscow le khotlangram te po hian inrem na an nei thene tur hian New Delhi hian din hun poi mo taka changani hati o he thila hian soi tur tam taka om thayome maro chu ato phan nei to maila tuna hian thilom dan taka chuanin NATO le Trump te hian Russia Ukraine indona ti top tur hianin ma chakzo kalak chhawan tumta a Trump hian a in soidan chuanin Ukraine le Russia hi tranzok anei lo angina in soya indona ti top trim kha Trump policy hi nia in thlan ma a athu soi ang khanin darkar somni pali chungin indona Russia Ukraine indona ka ti top thaya ti kha alo thei tak chi alawa ma ro chu indona ti top tur chuan ma ero alana saviawani amalak na chuan omzia anei tak si lo wang hian thaza ya amalak na hian omzia anei tak si lo wang hianin Russia chu Putin a hi thaza ya dor a in anor angai ta ni hian Trump hian a hreta bera chuwangin Ukraine tan ngor wanglam ni lovin Russia hian in biak na dokan lamaron pan thaina turin ral thuam manga Ukraine puya chutianga nor mang an thei a chuanin angai chhole ta ni hian a hriata chuwangin tuna hian na zo kan ron tuma sangsona rek chhozel pon tumani chuta chuan a ma thil lo thleng bok kha China India te hian Russia hian la tho puya sumdon na lama an la tho pui chhozel ani si chuanin tuna nei to le Trump malak na hian omzia nei lo le mai dona hewang hianin Russia chu sumdon na tho pui to lo tur le oil le gas te a bungrua te a export item te lo lei to lo turin nei to chuanin India China Brazil te anron vota dur mai ni engtin ngai India hian a chan le don ti chu kan ngai chan ani ta meka India thu chuak kan ngai changa nga he indona kal zel tura hian hung poimo tak nei tur ani chhodon ta ni enge thleng zel don ti te kan ngai chang zel don nia